Sanibonani la ku-One Show Phakama. Namhlanje siniphathele indaba ezinhle mayelana noKhathide Ngobe, animazi ngoNtshatha. Ubuyile-ke Ukhosini noma nje sengabuyanga-ke kulolu hlelo benimubheke kulo uSigiya Ngengoma. Ubuyele kuhlelo i-Top 20 njengoba ubona nje laphana usezongena ngo-12 kuya ku-3 ntambama ngoMgqibelo. Uzobe kulo uhlelo lwe-Top 20. Sithembe nikuthokozela ukubuya kwakhe uKhathide Ngobe Ukhosini. Sithembe mhlambe makuphinde kwenzeke iy'nguquko Ukhosini uzophinde ebuyele lapha kuSigiya Ngengoma.